Nanti gue capek ti boleh tadi mau nelfon ti boleh. Aduh. Lah kaget kan? Capek tuh tiba Pak. Wah sangko kok tadi mau nelpon ulang soalnya tiba heran Pak. Wah iya. Kok Pak berdua berangkat kan Pak? Hah? Apa kamu? Kapakan lah kamalay. Apa saya tanya? Apa kapakan lah? Tika aja. Buya jadi. Sari. Kemana? Oh, ya kemana? Ya, kok sangko kok traktir tadi datang masuk Pak. Oh iyalah. Ya, namanya. Assalamualaikum. Ada? Tetap Pak tinggal. Oh, ini sudah kalau tapi kamu ada kok. Akan baru. Kemarin mah banyak anak nama bawa. Iya, ini kandak nanti sinan. Karena di berdiri di tadi sinan itu. Oh, sudah. Kita tadi mah kalau perangai. Ayolah, cantik dah ya. Tadi masih banyak lah. Udah ya nepon tadi. Traktel. Salah nanya oto gubernur na sangko ko traktel tadi. Si malompi sih aja tuh nama saya pula nomor itu. Ya tapi semua tunggu di luar tadi. Itu tunggu sangko ko itu tadi matan turo. Alah puta-puta mau jadi aja tadi. Oh ya. Kok barang saya pakai nih bang? 170 ah. 170 ah? Iya. Kalau barang kok? Barang perai aja. Buang perai? Iya. Kalau bantu tu barang mak tu lah pai awak tak usah lah kan perai antang sa kalamai rade. Malu cari aja tuh. Iya antang barang perai mah antang kalamai. Kalau mak dia aja sih tuan mah. Cuma anak udah nyampe perai tadi kan awak kai lah bukan. Weh, Antang kalamai. Jo, barang aku. Perai. Jo.